zan thavai bung khatna thumasa amasa penin zan thavai tun thu novel hi kholpi sun theita I zikun bangkim a epan pi tu pathin chungin kipak thu igen masa a hi kumsang khat zaku somgi leguk October tarik somni nin pengzang kho second July sport meet in Pulin Tinlal Gangte IAS Director Tribal Welfare and Backward Classes Government of Manipur in stencil a kikat mat mai chu abu a kisimin release a ball pika ama pu lal doisak lin takle pu Dr. Kam Khep Thang PhD SR Research doisak na lien tak zikin kholpi sut theina ding a pik sikun amaute ne chungin kipak na tam tak bazing komin kipak thu kagen a hi zi zan thavai novel hi amun amul le agamte hi chu atak tak ngen a hi zilo wachun athukhen khatte hi le atak tak apat kilason a hi ahin la atak tak thu te chu new khat ki phuk be in kilung sit na thu love story in male silkal khu kum sang kha zagit somni lenga tu ma vai pheite alachen na khopi chu galte khuta alapuk na hiat jing na dinga zikle a hi chun kholpi sut sunga hin proofreading doigul takin akibol man tak lo zikin ating lo le akisukhil tam tak a khata simdan thi ma isim mai diu tokiton in langai thiam u kahungdon hi chule TL printing press manager 10 tomngai taka eki thu pi zik dit zogul lo kipak thu kahungen a hi pengzang December tarik ki sangkhat zaku somku lutin thang vaipe author kumzabi somleku hunbul tilai achun India le Burma gam gizula vaipe te chen khom na minthang ma zingkhat silkal khu kiti hi a kumsang khat zagi somni leguk in pu mang sun makaina a alasa tu hi in zakhat vel chengin kuma gul eng lowin nunga tangwal nupi upa ala cheng khomu zikho chu anop ma zikin chim lo wang khu ti in alamin sak hielu a hi zi khono ma le etale kilo ma zing chei ngai lo pak chiki ma chei sa silkal khu achun nun nem nalama ku man aphak lo u zangza kiti chule achenga apa hol thang a hi le chu thimpu min thang tak a hi zi hun laya alo pen ule aki chak pen uchu samphalte site tuivamitte thingopel te bung thingte le thithate a hi sek a kuma pathian thu oya nai puwa ki thoi ki mut ti te le doi le kaw ti te chu ala tak sang mau a hi atak san dung zui dam na le alamusek sam oi zangza chun cha posal pathum le numei pani anei a insung num takin a khosaw a acha te posal laka apani na pa thang nun chu mel le pum le hiat thim na bangkim in a hoi ma a ku man khat ve etin a en chimpu anaw numei te chule ama gola chun a hoi chit u kipak a mel tai lo ku ma a umpo amaw insung chu lim takin lokun thingpuk a gul eng lowin a khosawa a khoteu chun a phak lo zikun again se seku a hi anu chu nunne ma mok han lo a phat na zika acha te thunun sek a hi zikin a insung chu kipak na le nuina nadima alim theima ma seku a hi silkal khu apat saklam kai achun khu pakhat a saklam kai a a hi zikin khosak khu ti in amin sak o zilai achun zi khu chu thiamzil namun school masak na pen a hi tuhin wang zi mun chu Chin Hills gam ti in le hiat a hitai zangza chu pachingkam tak le pilwang
tak a hi zikin acha te tu nung khan khu ding ngai tu in sakap thingpu galmat ti te sangin agul dem naw chu thimzil nan kisan pik le ti angai tu a acha te chu khosak khu chun le khasima solding in azi to akithukim taw a hi zihun lai achun ku magal mung tak a khosa a umpuwa anu chu alungai ma zinga acha te thimzil sak ding chula adoi nga la himale suk te le poite chula gal hat ma ku madai dop nei lo mi a hiwa amu taphot uchu alu la a ai dinga pozing te a hiki u numei taphot chu suk le sala vuldinga puizing mi te a hiwa gam la takat acha te to awa ki khenzing ding uchu apona ma a apusal umloka le agukin amit thikin akap sek a hi gan thisan suana silkal khote chun tongsu to akikal lam uchu lowin abol u alowat lai u chun alo lai lung takin bung thing bak zam le lui jing khat ala uma ahin la ji chu phuk lo in a hoi u lo chu awa chel taw a hi azana chun zangza chun mang a hun nei ta amanga chun gan thisana le ho lo u le in sungu wangsit na tungding a hi ti in ahung kigena amang nei zo achun ahung khang lowa suna alowat kha awa gel dok vunga male chom khat zo in ai mukik tai zingkala chun amang chu azile apa kianga chun agena apa chun akang khat hi apu alo u bung thing chu awa hota hi azan ki ka chun zangza chun mang anei ki ka amanga chun kalung latuk zik in lanasep na chu malzola umding a hi ti ahung ki gen ki ka akhang lawa male ai mukom ki tai zingkala chun azi kingin tu kum chu bu ki hauding a hi ti in agena apale agena bute chu ahung tu tawa lo thote ahung huna nungak tangwal te chu kilomin lowin agik sek u zan khat chu poiten ahun sim go tawa ti chun azam zak taw a hi ahin la kuma athi amang a sampu galmung lo takin lo atho u pasalte chu numei lo kunding te chu mei thalpu in azui jing seku a hi akum to bu a zo achun nungak tangwal te chun zangzate ina somzu nedingin akithukim tawa tangwal ho chu gamlengin akun tawa hi gamleng akun tangwal te chun sukte galguk te to akitu khatawa thangnun upa khung haule aloipa chu aman tawa aloipa jok chu bangmagen tam lowin ahinna alak pek ngal u azo achun alu chu ai dingin akipuk taw a hi khung hau a hi le gamlakin a hen u azana chun lem chang takin ahung kilep dok thei a in atun achun achan chinu again ta silkal khu chu aboi ma jing taw nungak tangwal te chun phit te mutin lampak la lakoi la zang chala te sa in dak pi te sa in zan khowa ke in alam taw a agul pau aphuk naw la te chu sa in a taw a hi zikuma zangzate chun bu a hauma ma zikun a khoteu chun a eng thei ma mau a hi